Abasai kurwa ase ensemo ya Gomba Siara egotoka ase wodi ya Nyakoe baba okora okorobekana kubwatekananga no gutaisaneka ninjira amagenderero abeirga wikiranirwa ase ensemo yo ase baba kwimurunganiria anemono asokoba ase gesunte chinga kichin tambe naboigo okoborwa gwechipara bosogotarwasi gwechipara ase ensemo eyo nigo baba korwa okoboria ase chiserekali chionzi kobwaterana anemono asokwene kingango chikonyora bale amagendero orobotiro barukwalenwa no musakito wa mangana maya Dipon Asanya. Eye netaro abasahe kurwase kinyoro kya Gomba Siara imeye wodi ya Nyakoe rero na kwemurunganiria abakoreri b'amagenderero kurwase abarai ne omwemsie bwerogongorwe Evans Mososio Soro nchino momenyi obonyagatani Gomba ombe tuabere tokorere ngaki entambe omwesipi wakagocha yo toira chira epare yabe ire myakere menge sana ojaji agaike pare ye akarema agaikerinchera obangina babune kamoisonde para mwatega abakabune kabangina batano bono ojaji obeto toira chira chinyinge bono yatoteto kosaba gwaito chibunge yagusi to batebinga wansere pare ya chage to ojaji oberga gototebi ngotolemerare ngochale ebiswali agotoliera kuja hapa kwa niaba ya kuandamana kwa minajili Oyagi, mheshimiwa wetu MCA wetu Oyagi amelala katika kazi yake because one, alianza barabara hii ya Gomba, akalima shamba za wenyewe, akafungua barabara ikakuwa kubwa sana, akailima yote, lakini wakati wa kuweka ule udongo wa kuziba mabarabara akafikisha njiani, na anapoulizwa katika mazishi hapa vijijini anasingizia kwamba gavana ameweza kumzuia na amemnyang'anya pesa za kujenga barabara, ama sivyo? No Gomba na Nyakora magendero gano na make na kina iga aba minto mutakombwate cia para watikaraira eno kurusiara gumu etabeje todo tachaboje eno kurugomba rogoro eto tigira mataba igoro ese morokoroseri wa chipara nigo bareranga ebikora by'obusalia nigo gendete koneki gwa chinsemecho kubwatekana no kubura westima asegekege tambe transformer kaki twamenyire gesunta buno musiara twachane gira bangina siari etiro bakorera na kitoka ronya romorero bangina twanyakorera magendero nonya stima ntubwati abana bagusunyira nga kibagosoma marago bakore no emyaki yabo ekera bagosoka bakwende skuru epare saregete omugambi ogatoga chokarosie para okabekwa moro mwenu uso gatiranje tware kugosaba igagaki oche otokorre para motora tare stima Gombe tole ntumanye tinga itoberete nona abana ntubwate basome tororo twanyakorra bakorikwa abangina muna tole ige tochandegete ntwanya gokonywa komenta na yweni go batekineke manyererio kyogota batayari ko bakorera emirimo buna omurayobo. Leo tumeanza hapa na pale Iranda pia wanaongelea ya hayo ya kuanzisha project na kuachia njiani. So daraja nyingine hapa chini hapa kwa Muko ambayo inashika barabara ya kutoka Nyakoe Kioge kisha inashika Siara inashikanisha hapa Gomba. Hiyo daraja si imeanguka? Pale ambapo tulianzia. So hii imethibitisha kwamba mheshimiwa Oyagi hakuwa tayari kutushughulikia, hakuwa tayari kutuwakilisha. Gusangana kitaseni Kyandizi TV ni gobono bamuboririe oikerania chiri abeteka kambi ijona barabu banyale kokokera oborai bwabo. Maendeleo katika vijiji zote 8 vya Bunyagatani sublocation ambayo mheshimiwa anakuwa akipiga kifua kuwa Bunyagatani ilimchagua kwa nguvu zaidi. Hizo nguvu ambazo tulitumia kumweka ofisini ndizo nguvu tunataka pia azitumie kuja kutuwekea barabara, kutujengea kila kitu. Hizo nguvu ambazo tuliamka na kina mama wote tukampigania akachukua kiti kutoka kwa mheshimiwa Hamisi. Tunataka mheshimiwa Oyagi, tafadhali, mambo ni mawili hapa vijana wanasema. Ulituahidi kuwa utafanya maendeleo. Tubwata abana bangaini pi korende tubwati monto kubakonya sole tokonya. Kuripoti ya Ndizi TV kuruwe kinyerogia Siara Gomba kegotoke wodi ya Nyakoe bunge ya kitutu chache sauti litera nenkoro kwa Dipon